Hadian Arsenal kenti bonan shop ke kelam COVID-19. Ki reunget jangan Islam, haka negeri India kilayo beneshim benta keluat mensiam, haka wai ni kejingli aniam jangki kebelatib kum ka Eid ul Fitr. Ya kene kejingli aniam menta kesenam arajar arpuar la saki, haka lai terik menta ubna jemang, haka ni kenong bak shelong ru kumjo. Rengkat bat kari berokawai, haka ni kenong bak shelong ru la saki, ya kene kejingli aniam, haka sni krau jong ki reunget Islam ka Eid ul Fitr. Badu pisian ulayo bandit ringdor haka jakale niam jongki kabadan halaban Shillong. Hakani kesini lasaki bagi pat reunget kilatut syakani kejakale niam ban pendon buram yu Prophet Muhammad. Hadian balakut ubnai Ramadan, ubnai ubalaken kuat bat kentang bat beladon ru kejing syatngan. Hakani kesini laban I kejing pu'umut pu'umat ki reunget ke niam Islam, namar kilayo ban beteng biang yakani kejing niam hadian Arsenal, namar kejing wanan shop kaklam COVID-19. Hadian Arsenal kelayo bani kenduk biang kumni bani ai kublai markeliang, bat hadian kejing le aniam keladon sekejing kawai bat kejing let bam markeliang, bat kejing ai jing erap ru ya ki beduna kayo kekot.